колдонуп, колду самын менен жууганды унутпаңыздар. Ардактуу ата-энелер, өтүнүч, балдарга сак болуп, оюзоок борборлоруна, компьютердик клубтарга жибербеңиздер. Азырынча убактылуу той, аш жана башка иш-чараларга барбаңыздар. Жеке тазалыгыңыздарга кам көрүүңүздөрдү өтүнөбүз. Жоопкерчиликтүүлүк жана тартип бизге жардам берет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Биз кезектеги өзүбүздүн маалымат жыйыныбызды баштайын деп чечтик. Биздин конокто бүгүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин жалпы саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Ахматова Айнура Бектургановна. Сиз биздерди биздин түз эфирден ЛТР телеканалары аркылуу, биринчи коомдук телерадио берүү корпорациясынын биринчи радиосу аркылуу, ЛФМ радиосу аркылуу жана Ынтымак телеканалы аркылуу Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы түз эфирден көрсөңүздөр болот. Ошондой эле социалдык баракчалардан, социалдык тармактардан, ЛТР каналынын YouTube каналынан аркылуу, ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн Facebooктагы расмий баракчасына дагы түз эфирден көрүп, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, мы начинаем нашу традиционную пресс-конференцию в пресс-центре Республиканского штаба. У нас в гостях начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Ахматова Айнура Бектургановна. И, Айнура Бектургановна, мы начинаем. Пожалуйста. Здравствуйте. Как вам известно, на сегодняшний день, 22 марта 2020 года, по Кыргызской республике зарегистрировано 14 положительных случаев COVID-2019, то есть коронавирусной инфекции. Из числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 6 мужчин и 8 женщин находятся сегодня на стационарном лечении. Если остановиться на географической распространенности, то в Баткенском районе зарегистрирован 1 случай, в Сузакском районе 8 случаев, в Накатском районе 3 случая и в городе Бишкек 2 случая. Возрастной состав госпитализированных пациентов составляет от 25 до 80 лет. Состояние 2 пациентов, которые находятся в Джалалабадской областной больнице в инфекционном отделении, оценивается как средней тяжести. В основном у них отмечаются жалобы на повышенную температуру тела, 38 градусов, озноб и сухой кашель. Ну и остальные 12 госпитализированных пациентов, состояние их оценивается как относительно удовлетворительное. В отношении всех пациентов, которые сегодня находятся в стационарах у нас и госпитализированы, проводится лечение в полном объеме в зависимости от их состояния и направлено на профилактику возможных осложнений. Всего в контактных лиц на сегодняшний день установлено 2628 человек. Продолжаются все мероприятия по уточнению дальнейших контактных. В данный момент в очагах по всей республике продолжаются необходимые противоэпидемические мероприятия. Ну и необходимо отметить, что с 22 марта изменились карантинные условия. Это применительно к тем лицам, которые сегодня пересекают наши границы Кыргызской республики. А именно в связи с введением в нашей стране чрезвычайной ситуации и теми обстоятельствами, что пребывающие относительно продолжительное время находились в странах эпидемиологически неблагополучных и были в условиях высокого риска инфицирования, в связи с этим они сегодня направляются вне зависимости от категории стран на места обсервации, на карантин. Здесь они будут находиться 3 дня для того, чтобы был собран необходимый эпидемиологический анамнез и были отобраны лабораторные образцы. После того, как будут получены образцы лабораторных исследований, они будут направляться в дальнейшем на домашнюю изоляцию, то есть на домашний карантин. И сегодня необходимо отметить, что силами Министерства чрезвычайных ситуаций,
Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения продолжаются мероприятия по увеличению количества мест в обсервациях, по расширению мест обсерваций. Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования принимают все меры для того, чтобы обеспечить медицинских работников, которые находятся в очагах, которые находятся в обсерваторах, масками, средствами индивидуальной защиты. На сегодня имеется для сотрудников организации здравоохранения более 400 тысяч штук одноразовых масок, более 39 тысяч штук средств индивидуальной защиты. И в основном все сегодня материальные ресурсы направляются в очаги. Это в Джалабадскую область, Ошскую область и в Аткенскую области. На сегодняшний день отделом закупок Министерства здравоохранения предпринимаются необходимые меры по дополнительному закупу необходимых средств защиты, проводятся переговоры с международными организациями, с партнерами по развитию. И все партнеры по развитию, международные организации сегодня, это ЮСАИД, Всемирная организация здравоохранения, КОИКа, JICA, выражают свою готовность и предпринимают все меры для того, чтобы обеспечить материально-техническими ресурсами. Также для принятия оперативных мер в условиях для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике, правительством Кыргызской Республики было выделено дополнительно 30 миллионов сом, из которых сегодня закуплено более 1000 штук респираторов, 1200 упаковок по 100 каждая, это перчатки, халаты и медицинские маски для также обеспечения медицинских сотрудников, которые находятся в очагах. И продолжается дальнейшая работа по определению потребностей в целях обеспечения медицинских работников во всех наших областях, где проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Урматтуу радио угармандар, телегөрүүчүлөр, биздин пресс борбордо бүгүн саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна, эгерде мүмкүн болсо, мамлекеттик тилде айтып кетсеңиз. 22 март 2020 жылда республикада 14 тастыкталган COVID-2019 учуру катталган. Анын ичинде 6 жаран эркек жараны, 8 аял жараны. Географиялык таралышына кайрыла кетсек, бүгүнкү күндө Баткен области боюнча 1 учур, Сузак районунда 8 учур, Нокат районунда 3 учур, Бишкек шаарында 2 учур катталган. Булардын жашына карасак, негизи бул пациенттер 25 жаштан 80 жашка чейин. Оорулардын абалына кайрыла кетсек, Жалал-Абад областында дарыланып жаткан 2 жарандын абалы орточо оор деп аныкталган. Алардын дене температурасы 38 градус болуп катталып атат, кургак жөтөл симптомдору катталууда. Калган госпитализацияланган 12 жарандын ден соолугунун абалы салыштырмалуу канааттандырарлык. Бардык стационарларда госпитализацияланган жарандардын дарылоо иш-аракеттери толугу менен жүргүзүлүп жатат. Мүмкүн болгон дарылоодогу чатышкандыктарды алдын алуу боюнча бардык иш-аралар жүргүзүлүп жатат. Контактта болгон жарандардын саны такталып, бүгүнкү күндө 2628 адам такталды. Азыркы учурда инфекциянын очокторунда атайын противоэпидемиологиялык иш-чаралар андан ары жүргүзүлүп жатат. 22 марттан баштап өзүңүзгөргө белгилүү болгондой биздин өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ошон менен бирге бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын чек араларынан келген бардык жарандардын баары атайын обсервация жерлерине карантинге 3 күнгө жиберилип жатат. Бул жарандарды обсервацияга жиберүүнүн негизги максаты лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү жана толук эпидемиологиялык анализди чогултуу. Ошону менен мен биздин жарандарга айтып кетейин дедим элем. Урматтуу жарандарым, бүгүнкү күндө көп суроолор түшүп атат. Эмне үчүн биздин туугандарыбызды
сиздер обсервацияга жиберип атасыздар, үйдөгү карантинге эмес деп. Сөзсүз түрдө бул жарандарды лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөзүш керек. Анткени эпидемиологиялык туруксуз өлкөлөрдө көп убакыт болду бул жарандар. Андан сырткары жугуу тобокелдиги абдан бийик болгондуктан бүгүнкү күндө биринчи категориядагы болобу, экинчи категориядагы болобу бул жарандардын бардыгы обсервацияга жүргүзүлүп жатат. Албетте обсервацияда орундар аз деген суроолор келип түшүп атат, бирок өзгөчө Кырдаал министрлиги жана Ички иштер министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте бүгүн ошол обсервациядагы орундарды жана обсервациядагы шарттарды жетиштүүлүгүнө бардык аракеттерин жумшап жатат. Медициналык кызматкерлер үчүн маскалар, коргонуучу каражаттар жетиштүү түрдө бардык областтарга жиберилип жатат. Өзгөчө ошол инфекциянын очогу болгон Ош, Баткен жана Жалал Абад областтарында биринчи учурда жиберилип жатат. Жетишпеген каражаттар боюнча бүгүнкү күндө эл аралык уюмдар, биздин партнерлор колунан келген жардам берип жатышат. Азыркы учурда мына биздин сатып алуу бөлүмүбүз дагы 1 айга, 2 айга болбосо 100 адам болобу, 200 адам болобу, кандай дагы каражаттар керек деп ошонун бардыгын санап иш аракеттер жүргүзүп жатат. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, өкмөт тарабынан бүгүнкү күнгө 30 миллион сом бөлүндү. Ал бөлүнгөн 30 миллион сомдун ичинен 1000 штук респираторлор сатылынып алынды, 2200 атайын коргоочу каражаттар сатылынып алынды, 1000 халаттар сатылынып алынды, 1200 упаковка атайын перчаткалар сатылынып алынды. 20 000 медициналык маскалар сатылынып алынып, булар дагы бардык медициналык кызматкерлерге таратылды. Айнура Бектургановна, чоң рахмат сизге. Анда бизге онлайн келген суроолорго өтсөк, бул жерде Кактус Медиа агенттиги жазып атат, какие у больных симптомы, сообщалось, что у кого-то диабет. Как эти пациенты себя чувствуют? Как я уже выше отметила, сегодня все пациенты, все 14 пациентов, которые госпитализированы, находятся на стационарном лечении. 12 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, у 2 пациентов состояние средней тяжести. Проводится необходимое симптоматическое лечение и проводится профилактика для того, чтобы не было у них осложнений. И второй вопрос от Кактус Медиа. Каким образом прорабатывается вопрос по поставкам экспресс-тестов? Да, вопрос по поставкам экспресс-тестов на сегодня прорабатывается. До сегодня необходимо отметить, что вчера мы провели, 2 дня назад, в Министерстве здравоохранения была проведена видеоконференция с представителями Китайской Народной Республики. Были врачи, были эпидемиологи, которые рассказывали о своем опыте по борьбе с коронавирусом, по локализации распространения внутри Китайской Республики. И мы также задавали вопросы о том, необходимо ли экспресс-тесты использовать, возможно ли их использовать и насколько они эффективны. В связи с этим сегодня есть несколько предложений, которые прорабатываются сегодня нашим отделом закупа. Репортер Кейджи Маалымат агенттиги суроо берип атат. Коронавируска шектелгендердин же тест тапшыргандардын анализинин жыйынтыгы Бишкектен башка аймактардагы оорукана же лабораториялардан дагы аныкталабы же Бишкектен элеби? Лабораториялык изилдөөлөр бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жүргүзүлүп жатат, Ош шаарында жүргүзүлүп жатат, Жалал Абад областында Жалал Абад шаарында жүргүзүлүп жатат, Баткен областында жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары биз мобилдик атайын мына лабораторияны даярдап, аны дагы ошол биздин Жалал Абад областына жиберип атабыз.
BBC радиосунун кабарчысы Абдыбек Абдулдаев суроо берип атат. Коронавирус пандемиясы менен күрөштө вирус алып жүргөн кишилерди тез арада таап, изоляциялоо, андан ары жайылышын алдын алуунун негизги жолу болуп жатат. Кыргызстанда вирус аныкталган кишилер менен карым-катнашта болгондор толук аныкталдыбы? Ооба, коронавирусту андан ары таркатуусунун алдын алуу эң маанилүү бирден бир жолу болуп, бул контактта болгон адамдардын санын аныктоо болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ошол контактта болгон адамдардын саны 2628 болуп аныкталды. Андан сырткары бардык иш-аракеттер аларды үйдө карантинге жаткызуу жана башка контакттагыларды таап чыгуу иш-аракеттеринин бардыгы толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Да, бир кызыктуу суроо келген экен Club KG порталынан. Как идет забота о множестве бездомных в период чрезвычайной ситуации по стране? Кто занимается их здоровьем и недопущением заражения коронавирусом? Да, конечно, это очень важный вопрос, потому что здоровье, оно не зависит от того, человек к какому слою общества принадлежит. И в связи с этим, конечно, Министерство труда и социальной защиты предпринимает все усилия для решения этого вопроса. Кроме этого, сегодня отозвались очень много общественных организаций, молодежных организаций, которые также оказывают им помощь, дают им необходимое питание, помогают им привезти. Они размещаются в специальных приютах для таких людей. И Министерство здравоохранения при необходимости направляет им лекарственные препараты для оказания им помощи. И третий вопрос от Club KG. Недостаточная защита медиков привела к множественным смертям врачей в Италии и Иране. Достаточно ли защищены наши медработники, есть ли у них защитная одежда? Да, это очень актуальный вопрос, это очень важный вопрос для системы здравоохранения. И все усилия сегодня, как я уже отмечала выше, предпринимаются для того, чтобы обеспечить наших медицинских работников, которые находятся в очаге, одноразовыми масками, специальными защитными костюмами, специальными респираторами с высокой степенью надежности, перчатками. Все принимаются меры для того, чтобы они хорошо питались, потому что самое главное – это иммунитет, поддерживание иммунитета. Так как это наши человеческие ресурсы для системы здравоохранения наиболее важны и нужны, то, конечно, мы уделяем этому особое внимание. И вопрос от Club KG. Какие меры принимаются для защиты и отдыха медработников, пограничников, волонтеров и других специалистов, работающих сейчас круглосуточно? Так как работа на всех границах внутри и вне страны начата не только сегодня, она начата уже в те дни, когда Китайская Республика сообщила о вспышке коронавируса 7 января, то необходимые условия созданы для всех служб, которые стоят на границе. Это и представители пограничной службы, и Министерство чрезвычайных ситуаций, это и наши медицинские работники, эпидемиологи, санитарные врачи, которые круглосуточно там дежурят. Представители местного самоуправления, местной власти помогают всем нашим сотрудникам, которые находятся на этих приграничных постах, помогают им для того, чтобы они могли доехать до своих мест после смены, помогают их питанием. И очень много сегодня в оперативный штаб Министерства здравоохранения тоже приходят добровольцев, очень много приходят людей, которые хотят помочь питанием всем этим нашим сотрудникам, которые находятся на границах. Да, бир УА KG сайтынан келген суроо экен. Медициналык беткап коронавируска каршы эч кандай жардам бере албайт деген жоромолдор бар, айтып келесиздер. Бул канчалык негиздүү? Мындай жоромолдорду Саламаттык сактоо министрлигинен айтылган эмес. Албетте азыр массалык маалымат каражаттарда ар кандай жоромолдор айтылып келатат. Беткап сөзсүз түрдө биз эгер адам чүчкүрсө, эгер адам жөтөлсө, өзүнүн жакындарын үй бүлөдө болобу, сыртта иштеген ишинде болобу,
коомдук транспортта болобу сөзсүз түрдө бет кап кийүү зарылдыгын белгилеп келебиз. Информатор KG сайты дагы суроо берип атат. Сырттан жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан биздин медиктерге кандай жардамдар, каражаттар, спец кийимдер келди, канча келди, кимдерге таратылды? Ошондой эле ак кеме жана Ганси изоляторунда канча медик эмгектенип жатат? 14 вирус табылган адам менен канча медик байланышып иштөөдө? Бүгүнкү күндө жардам берелик деп башында мен белгилеп кеткендей эл аралык уюмда биринчи учурда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кайрылып, мына эң биринчи күндөн баштап атайын техникалык эксперттерди алып келип, иш пландарды түзүүгө, ошол коронавирусту кирбесине жүргүзүлүүчү иш аракеттерди, андан сырткары коронавирус тастыкталгандан кийин кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек, башка өлкөлөрдө кандай иш аракеттер жүрүп атат, мына бул боюнча күндө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун жардамын биз көрүп жатабыз, кабыл алып жатабыз жана чогуу иштеп жатабыз. Андан сырткары мына USAID эл аралык уюму дагы атайын маскаларды, коргонуучу каражаттарды биздин өлкөгө алып келип берип, аны дагы медициналык кызматкерлерге жана ошол границада турган пограничниктерге болобу, биздин эпидемиологторго болобу, жана өзгөчө кырдаалдар министрликтин өкүлдөрү, сотрудниктерине таратылган. Койка, жайка, андан сырткары жайзетина эл аралык уюмдун өкүлдөрү кечээ эле саламаттык сактоо министрлигинде жайзеттин өкүлдөрү келип, ошто инфекциянын очогуна барып, ошол жерге атайын коргонуучу каражаттарды алып барып берелик деп өздөрүнүн ыктыяры менен келип жардамын айтып келишти. Андан сырткары мына республикалык клиникалык оорулар ооруканасына кечээ 2000 респираторду глобалдык фонд атайын өткөзүп беришти. Мына ошондой эл аралык уюмдар бардыгы кайрылып, өздөрүнүн колунан келишинче жардамдарын берип жатышат. Мына бүткүл дүйнөлүк банкка дагы атайын заявка даярдалып жатат. Ошол жерге керектүү бардык материалдык ресурстарды камсыз кылуу боюнча атайын план түзүлүп жатат. Ошондой эле ак кеме жана Ганси изоляторунда канча медик эмгектенип жатат? 14 вирус табылган адам менен канча медик байланышып иштөөдө? Бардык ошол Ганси, андан сырткары 14 жаткан жарандардын стационарлардын ичинде смендеп атайын смендер түзүлгөн. Ар бир врачтар бригадалар менен 3 бригада түзүлүп, 7 күндөн барып смендеп иштеп кетип атышат. Андан кийин алар ошол карантинге жайгаштырылыш керек. Ошол биздин медициналык кызматкерлер чарчабай, кайра 7 күндөн иштеп, кайра 7 күндөн кийин өзүнүн иммунитетин уктап, эс алып барып иштегенге шарттарды түзүүгө аракет кылып атабыз. BBC радиосунан Абдыбек Казиев суроо берип атат. Бөлмөлөрдү желдетүүнү сунуштап жатасыздар, бири-бирине тыгыз жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары үчүн деле бул ыкма жарай береби? Бөлмөлөрдө биз бул ыкманы көп кабаттуу үйлөрдөн негизи вентиляциясы бири-бири менен байланышта болот. Ошондуктан ошол үйлөрдүн атайын шаардык мэрияга биз сунуштама бергенбиз. Көп кабаттуу үйлөрдүн вентиляциялардын бардыгы бири-бири менен байланышпагандыгына атайын иш аракеттерди жүргүзүп, ошондон кийин анан кийин ар бир үйгө, ар бир бөлмөдө, ар бир квартирада эгер мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой абаны тазалоочу атайын каражаттарды, шаймандарды коюу боюнча. Пирамида телеканалынын кабарчысы Сейил Карабекова суроо берип атат. 2628 контактных людей находятся на домашнем карантине. И в какой области больше всего контактных? Больше всего контактных, конечно, на сегодняшний день непосредственно в очаге инфекции. Это на юге страны, в Джалабадской, Ошской и областях.
Дагы бир суроо, шаардык дарыканаларда эмне себептен антисептик жана маскалар жок болуп жатат? Эми бул албетте актуалдуу суроо. Күндө азыр өзүңүздөр билгендей, бул жөнүндө биз массалык маалымат каражаттарда дагы атайын маалымат бергенбиз. Атайын ишкерлерге кайрылып ошо масканын жетишсиздигинен масканы чыгаруучу эки Бишкекте, анан азыр мына Ошто дагы бул иштелип жатат. Атайын маска чыгаруучу ишкерлерге биз заказ берип, бир күндө 100 миңге чейин маска чыгарып берүүгө заказ берилген. Албетте маска эртең менен алынып келип атат, түшүп атат, бирок масканы калк арасында абдан бат сатылып кетип атат дагы. Ошондуктан бир күндүн ичинде эле кечке жуук маска жок деген маалымат түшүп калып атат. Бирок Саламаттык сактоо министрлиги бул маселени сөзсүз түрдө өзүнүн контролуна кармап турат. Элдик медиадан Азамат Бакиров жазып атат. Айнура Бектургановна, биз коомдук кайрымдуулук фонду мед персоналга ысык тамак, суу жана медициналык бет кап менен жардам берилди экенбиз. Кайда кандай кайрылабыз? Чоң рахмат жардамыңыздар үчүн. Менин телефонумду жазып алсаңыздар болот. Болбосо Саламаттык сактоо министрлигинин оперативдик штабы бар 66 06 63. Чоң рахмат. Ошондой эле дагы бир суроо келген экен. Почему люди на Гансе, которые прилетели 19 марта, до сих пор находятся там? У моего мужа нет симптомов и результат теста отрицательный. По новому алгоритму прибывших отпускают на дом карантин, если нет симптомов. На карантин на дом. А почему новый алгоритм не распространяется на тех, кто в Гансе? Он приехал 19 марта. Сегодня, как вы знаете, есть новый алгоритм, который я отметила, но те граждане, которые были направлены в места обсервации ранее, обязательно должны пройти 14-дневный карантин. Кечээ 21 март күнү коронавирус жуктургандыгы аныкталган Бишкек шаарындагы 2 адам кайсы күндөрү өлкөгө келишкен, алар менен бир каттамда канча адам учуп келген жана ал жүргүнчүлөр аныкталып обсервацияга жаткырылдыбы деп репортер Кейджи жазат. Да, по этим двум случаям все контактные сегодня проводится работа по выявлению всех контактов первичного и вторичного уровня. И дополнительно, когда уже будут известны результаты по каждому количеству контактных первого и второго уровня, мы сообщим. Почему, согласно новому алгоритму, прилетевшие из стран первой категории, при условии, что у них нет симптомов, могут находиться на дом на карантине, на домашнем карантине, в то время как ранее прилетевшие из той же первой категории стран находятся в обсервации, даже если результат теста отрицательный? Раз результат отрицательный, неразумно ли их отпускать домой, дабы избежать заражения от тех, кто мог бы быть потенциально болен? Сегодня в связи с тем, как я уже отметила, что объявлена чрезвычайная ситуация, и для того, чтобы мы могли прослеживать передвижение всех прибывающих лиц, мы их направляем в места обсервации. Да, конечно, мы понимаем обеспокоенность наших граждан, что необходимо кого-то отпустить домой, необходимо кого-то оставить. Все хотят видеть своих родных дома. Уважаемые наши граждане, мы очень понимаем вашу обеспокоенность, очень понимаем вашу заботу о здоровье, понимаем вашу тревогу. Но еще раз я хотела бы обратиться, дорогие граждане, правительство Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения, врачи и все министерства, ведомства прилагают все усилия для того, чтобы мы действовали в рамках алгоритма. И если мы с вами будем действовать всем тем рекомендациям, которые дает Министерство здравоохранения и все другие государственные органы, которые задействованы в локализации этой коронавирусной инфекции, потому что мы основываемся не только на своих стратегиях, не только на своих видениях, мы основываемся на всех тех стратегиях и методах борьбы с коронавирусом, которые использовались во всех
всех странах мира. И мы получаем информацию непосредственно с первых рук от Всемирной организации здравоохранения. Поэтому мы просим вас поддерживать все наши рекомендации, стараться их правильно использовать и помочь нам в этой сложной ситуации. Ушуну менен биздин пресс борборго келип түшкөн суроолор жыйынтыкталды. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге чоң рахмат. Түз байланышта болуп бизге суроолорду берип жатканыңыздарга жана биздин ушу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай так убагында маалыматтарды жеткирип жатат. Ошондой эле биздин айрым кесиптештер дагы туура эмес маалыматтарды таратууга себепчи болуп калып атат. Ушу өтүнүч биздин кесиптештерден дагы ушу маалыматтарды тактап, анан ушу республикалык штаб берген маалыматты таратып, ошо менен бөлүшсөңүздөр деп. Биздин пресс борбордо саламаттык Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна болду. Бизди бүгүн түз эфирде, түз байланышта ЛТР телеканалы, Ынтымак телеканалы, биринчи радио, ЛФМ радиосу жана Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинен, ошондой эле социалдык тармактарда YouTube каналы аркылуу Кыргыз өкмөтүнүн Facebook'тагы расмий баракчасынан дагы көрө алдыңыздар. Чоң рахмат.